سرخط خبرها. تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. گردش نو در قضیه مدینه مامجانووا و کوریری زخم برداشته یاندکس در تاجیک بوده است. سلام، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید که روز 16 دکبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تیرپرانی رخ داده است. به اطلاع این نهاد حادثه در منطقه کوچوبوی ناحیه بودکند رخ داده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر میدهد که شهروندان آن کشور با کارهای ساختمانی مشغول بودند و مرزبانان تاجیکستان طلب قطع ساختمان را کردند. جانب قرقیزستان میگوید که میان مرزبانان تاجیکستان با شهروندان قرقیزستان بحثی لفظی برخاسته و در نهایت یکی از مرزبانان تاجیکستان از تپانچه مکرف به هوا تیر کشیده است. نماینده مرزبانی تاجیکستان گفت نسبت مرزبانی تیر کشیده چاره‌جویی می شود. خبر میدهد خدمات مرزبانی قرقیزستان. مقامات تاجیکستان این حادثه را شرح ندادند و هنوز معلوم نیست که نظر آنها در رابطه با این ادعای جانب قرقیزستان چیست. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. سفارت تاجیکستان در روسیه تاجیک بودن جوانی بارسان یا کوریر یاندکس که در مسکو با کرد زخمی شد تایید کرده است. این جوان را که از او خیراندیش خدا نظرف نام میبرند روز 14 دکبر در ایستگاه اتوبوسی ریزانسکی پراسپکت در شهر مسکو یک مرد راهگذاری در گردنش با کرد ضربه زده بود. سفارت خبر داده است که فعلا خیراندیش در شعبه احیاگری بیمارخانه کلینیکی شهر مسکو قرار دارد. مسئولین سفارت گفتند جزئیات حادثه را شرح دادن نمیتوانند زیرا تفتیشات جریان دارد. اما نمایندگی سفارت تاجیکستان در روسیه تاکید کردند که در مورد این حادثه با مقامات حفظ حقوق روسیه و طبیبان بیمارخانه مدام در تماس هستند و جریان تفتیش پرونده را پیگیری خواهند نمود. به گفته شاهدان مرد حمله‌گر رفتار ناشایسته کرده به عنوان بارسان فریاد و او را تحقیر نموده است. گروه ها و مقامات محلی در شمال و شرق سوریه سعی دارند آثار باقی مانده باستانی و بی‌بهای کشور را نگه دارند که در جنگ بیشتر از 10 ساله داخلی ویران و ولنگار شدند. قسمت های از مکان های باستانی سوریه از جنگ های بین نیروهای حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و آشوبگران امین ماندند و این گروه ها می خواهند این آثار برای آیندگان بماند. گزارش صدای آمریکا را طاهری سفر تقدیم می کند. جنگ طولانی در سوریه نه تنها هزاران نفر را کشته و بی‌خانمان کرد بلکه بسیاری از مکان و آثار باستانی در سراسر کشور را از بین برد. اکثرا مکان‌های قدیمی در شمال و شرق سوریه در سالهای اول جنگ آسیب دید که سال 2011 آغاز یافت. در این دوره بی سر و سامانه گروه‌های زیادی مسلح هستند. مکان‌های زیادی حفریاتی در این دوره آسیب دیدند. بعضیشان ارزش‌های مهمی تاریخی دارند. بعضی از اشیای گرانبهای تاریخی را از آثارخانه‌ها دزدیده فروختند. از اول همین سال ما 139 اشیای قدیمه، 543 تنگه‌های باستانی دزدیده شده را از دست 62 نفر گرفتیم. و تقریباً 543 یک تحقیق تازه نشان داده است که از زمان آغاز جنگ در سوریه 40,000 اشیای قدیمه را از این کشور به تاراج بردند. سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی خواستار محافظت آثار فرهنگی سوریه هستند. بعضی از سازمان‌های محلی در شمال و شرق سوریه خودشان می‌کوشند مکان‌های باستانی را محافظت و برقرار کنند. با نظارت اداره باستانشناسی ما توانستیم مکان تاریخی در نزدیکی روستای تل بیدر را برقرار کنیم. کارشناسان میگویند اگر صلح پایدار و راه حل سیاسی مناقشه پیدا نشود، آثار گرانبهای سوریه باستانی همچنان در خطر خواهد بود. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیوی آزادی پیدا کنید. در پی مرگ مدینه مامجانووا جوانزنی 32 ساله که پس از یک مناقشه اولیوی
сахт латокӯб шуда ахиран фафтид ба гумони ғолиб парвандаи Азиза Давлатова гумонбари асосӣ дар марги ӯ дубора ба тафтишот баргардонида шавад. Як манбаи наздик ба тафтишоти парвандаи мазкур ба Азия Плюс хабар додааст ки агар қаблан ӯ мутобиқи моддаи суиқасд ба одамкушӣ айбдор карда мешуд, ҳоло метавонад парванда дигар шавад. зимнан таъкид шудааст ки интизор меравад суд ҷазои ҳадди ниҳоӣ 15 соли маҳрумият аз озодиро таъин кунад. дуруст пеш додгоҳи олии Тоҷикистон Парвиз Давлатовро ки бо Мадина Мамаҷонова робита дошт ба 8 соли зиндон маҳкум кард, вале бар асоси қонуни афв ӯ 5 солу 2 моҳ бояд дар зиндон бимонад. доситони рӯзи 1 ноябр гуфта буд ки ду гумонбар дар Латокӯб ҳамсарон Азизаву Парвиз Давлатовҳоро боздошт карданд. айни замон муҳокимаи Азиза Давлатова идома дорад. ҳукумати Тоҷикистон Мармари, ширкати азимеро ки дар ҷануби кишвар ба парвариши чорво ва мурғ машғул аст, 7 сол аз пардохти молиёт ва боҷи гумрукӣ озод кардааст. матни созишнома миёни ҳукумати Тоҷикистон ва ҷамъияти Мармари рӯзи 12 декабр дастрасии Радиои Озодӣ шуд. имтиёзҳое ки ҳукумати Тоҷикистон ба ин ширкат додааст камсобиқа аст. ширкат аз пардохти аксар андозҳо ба муддати 7 сол пурра озод шудааст. ин гуна имтиёзҳо ширкатро дар баробари рақибонаш дар бозори дохилӣ ки вазифа доранд андоз диҳанд дар мақоми истисноӣ қарор медиҳад. дар иваз ширкати Мармарӣ ӯҳдадор шудааст бо харҷи $25 миллион шумораи говҳоро дар фермае дар ноҳияи Ёвон ба 3500 сар расонида дар як сол 20 000 тонна хӯроки чорво истеҳсол кунад. дар маҷмӯаи паррандапарварии ноҳияи Данғара аз 12 миллион парранда дар як сол 5086 тонна гӯшти мурғ омода намояд. кандукови Радиои Озодӣ нишон дод ки ин ширкатро шахсони наздик ба Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе ва писари президенти Тоҷикистон роҳбарӣ мекунанд. мақомот дар ин маврид ҳеҷ ишорае накарданд, дар ҳоле ки соҳибкорон ва моликони ширкатҳои дигар аз сарбории гарони андоз шикоят мекунанд. дар Тоҷикистон ширкатҳои наздик ба ҳукумат имтиёз мегиранд ва аз пардохти андозу боҷҳои гумрукӣ озод мешаванд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бақозода ҳамроҳ мебинем. 17 декабри соли 2018 вазорати адлияи Русия ҷунбиши муҳоҷирони кории тоҷикро расман сабти ном кард ва ин дуюмин созмони ҷамъиятие шуд ки гуфт аз ҳуқуқи муҳоҷирон ҳимоят мекунад. муассиси ин созмон Каруматулло Шарипов гуфт мақоми расмии ин созмон барояш дар эҷоди иртиботу ҳамкорӣ бо мақомоти Русия ва созмонҳои дигари ҷамъиятии тоҷикони Русия шароит фароҳам мекунад. баъди даргузашти фоҷиабори Каромат Шарипов ахиран писари ӯ гуфтааст ки кори падарро идома медиҳад. 17 декабри соли 1947 Гулрухсор Сафиева, як шоири тоҷик таваллуд шудааст ки ба хусус шеъри занонаро ба авҷи аъло баровард. муаллифи маҷмӯаи шеърҳои Хонаи падар, Шабдарав, Афсонаи кӯҳӣ, Дунёи дил ва дигарон буда бо мавқеи бисёр фаъоли шаҳрвандиаш маъруф аст. аз гуфтани ҳақиқат ва интиқоди ошкорои мақомот намеҳаросад ва пайваста дар пайи эҷод аст. 17 декабри соли 1957 овозхони хушсадо Хурмоширинова таваллуд шудааст. ӯ ҳамагӣ 41 сол умр дид, вале яке аз ситораҳои тобони ансамбли овозадори Гулшан буд ки таронаҳои эстрадии тоҷикӣ иҷро мекард. то имрӯз таронаҳои Ману дарё, Капки дарӣ, Кафтараки ман ва дигарҳо аз маҳбубтарин сурудҳои Хурмоширинова мебошанд. бонки миллии қурби асъоро барои имрӯз чунин таъин кардааст. $100 1129 сомону 46 дирам ва 1000 рубли русӣ 153 сомону 50 дирам аст. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навиди бомдодӣ дар поёни ҳафтаи равон буд. ба шумо истироҳати хуб орзумандем. худо нигаҳбонатон.